Pozdrav ekipa! Danas sam vam pripremila jedan kratki trening. Nadam se da ste svi dobro i da ste zdravi i slijedi trening. Imamo još 5 sekundi, prelazimo u čučanj. Čučnjeve radimo 10 sekundi. Poslije toga krećemo u štrik. Ko ima štrik, može se zavijavati sa štrikom, ko nema može u prazno. Idemo u trbušnjak. Nakon ovog idemo opet jumping jacks. Skakanje. Još 10 sekundi, prebacujemo se u sklek. 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 Možete se zavijavati u stranu. Sad ponavljamo vježbe snage, idemo opet u čučanj. Još 5 sekundi. 10 sekundi čučnja. Sad koljena. 10 sekundi. Prelazimo u trbušnjak. Bacimo nogu. 10 puta jedna strana, 10 puta druga. Još 5 sekundi. Prelazimo u sklek. Ponavljamo iz početka. Varijacije mogu biti koje god hoćete. Bitno je samo do 30 sekundi radite aerob i 10 vježbi snage. Sekundi. Onda čučam.
štrik. Sljedeći su trbušnjaci. 3, 2, 1. Možete vježbati koje god dođete vježbe snage, ne morate samo isto. Još 5, dolazimo strek. Ući strane. Prelazimo u čučanj. Još malo. I koljena. Možemo sad prvo jedno koljeno 10 puta, pa drugo. I najiznici po kojem vam kaže, samo dižite. Prelazimo u trbušnjak. Dižemo noge. Možemo i najiznice. Malo. Možemo preći u zadnji skek. To je to. Sad prelazimo na glavni dio treninga. Na glavni dio gdje ćemo malo prvo raditi tehniku, poslije ćemo onda raditi malo dinamiku gdje ćete se malo više umoriti. Zapravo za start prvo ćemo krenuti sa blokom. Ruke su u gardu, a blok se diže do koljena do lakta. Možete raditi lijevu i desnu nogu, naizmjence, noga ide iz garda, vraća se u gard, noga je čvrsta, do puta iz strane lakta, čvrsta noga i natkoljenica i potkoljenica, ispružimo stopalo. Da ćemo i varijacije sa koracima. Znači imamo korak, prednja, zadnja, prednja. Ovo mora biti jako čvrst. Možemo malo ići u krug. Bitno je samo da koljeno dođe do unutarnje strane lakta.
ruke su stalno u gardu, malo je čvrsto. Dobro, sad ćemo preći na drugu tehniku. S obzirom da smo sad radili blokove, prvo ćemo dodati glavni dio, to je kick. Kick nam je baza i dodat ćemo na njega blok. Tu nam je bitno dosta da budemo stabilni, da ne padamo. Kick, blok. Kick, blok. Kick, blok. Kick, blok. Možemo i prednju nogu. Kick, blok. Kick, blok. Kick, blok. Kick, blok. Ćemo jednu i drugu nogu. Kick, blok. Isto se možemo malo kretati. Možete raditi kombinacije koju god hoćete. Kick, blok. Sljedeće što ćemo raditi su koljena. Koljena je isto jedna od glavnih tehnika na nogu. Isto je bitno da ne padamo, da imamo balans. Ruke su u gardu cijelo vrijeme, nema swinga. Koljeno ide ravno, natkonjenica ide ravno. I vraćamo se u smo došli. Tijelo ide natrag, kako noga ide naprijed. Dižemo se na prste i vraćamo natrag. Možemo dodati i ruke, koljeno, ruka, koljeno, dvije ruke, koljeno, jedan, dva, kako god malo paše. Ok, sad ćemo preći na tipove. Tipove ćemo napraviti po 15 sekundi. Prva tehnika, pa onda malo ubrzanje. Ja ću vam govoriti kako će to ići. Ruke su i dalje u gardu, tip ide ravno, no tijelo ide iza, koljeno u startu ide visoko. Prednji tip. Sad malo ubrzavamo, hop, 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 hop. Drži tempo. Sad opet radimo varijacije, možete se malo kretati. Desni, hop, hop, dva tipa, jedan dugački, prednji, iz okreta, hop. Idemo opet zadnjih 5 sekundi, brzo. Drži tempo, ruke gore, koljeno u startu visoko, noga ide kud je došla. Drugi dio treninga ćemo malo raditi shadow, znači radit ćete onako kako vama paše. Prva runda će biti minuta shadow box samo noge, znači ovo što smo do sad radili samo povezano onako kako vi mislite da vam je logično. Blokovi, tipovi, kikovi, koljena. Ruke su cijelo vrijeme u gardu, krećemo se lagano, koristiš prostor oko sebe, ali uvijek se vraćaš natrag u gardu. Tako da krenemo, krećemo sad otprilike sa minutom, nakon toga ćemo raditi malo drugačije. Znači možeš se lagano kretati, koristiti. Zamišljaš borbu protiv nevidljivog protivnika, pokušavaš se koncentrirati što bi on napravio, reakciju, kick ili tip, blokovi su uvijek prisutni, ruke su non stop u gardu, znači pokušavaš cijelo vrijeme dospiti ruke kod obrva,
štitiš glavu pa sam ključ, kik, vraćaš se natrag, tu si došao, koljeno, pa neko krene na tebe, pa ga blokiraš, pa se okreneš, kik, pa se okreneš na drugu stranu, kik, blok, koljeno, opet se krećeš, pa neko na sebe pa ti, pa se opet okrećeš, hop, bum, samo krećeš, bum, hop, možeš i po 2 koljena, 2 noge, bum, krećeš se opet lagano, ne moraš se nabijati tempo, pa ti je ugodno. Druga runda, odnosno druga minuta, krećemo samo sa shadow za ruke, da ruke ne zanemarimo. Ali ovo ćemo se držati samo baznih pokreta, znači samo direkti. Ruke su i dalje u gardu, kombinacije kakve god ti pašu. Direkt, zadnji, znači prednji je malo brži, drugi je malo jači. I kombinacije kakve god hoćeš. 2, 3, pa se okreneš, hop, 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 1, 2, 3, vratiš se, bum, iz opeta, hop, hop, 2, vratiš se, kako god ti odgovara. Tehnika najjednostavnija, ruka ide iz glave, vrati se na glavu. Prednji izbaciš, druga malo jače, bum, kad radiš 3, treći je najbrži, hop, 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 hop. Ok, sada prelazimo na varijacije sa vježbama snage. Znači sad ćemo podijeliti minutu na 15 sekundi. Prvo ćemo raditi shadow 15 sekundi pa vježbe snage 15 sekundi. Tako ćemo raditi 2 minute u komadu. Tempo je isto kakav vama paše. Shadow će biti i ruke i noge. Znači radite sve tehnike. Kad čujete zvono, bacamo se na vježbe snage. Ruke su i dalje u gardu, krećemo se, koristimo prostor oko sebe, blokovi su aktivni, krećemo 15 sekundi, shadow, sad možete staviti god, ruke, noge, vježbe snage, čučeti, ruke su u gardu. Prelazimo na shadow. Nećemo zaboraviti odmah. Sada krećemo na izdržaj, na rukama, na ruke. Tijelo čvrsto, trbuh čvrst. Vraćamo se opet na shadow. Imamo još jednu ovakvu minuticu. Čučeti. Sad možete već lagano ubrzavati što se tiče shada. Zadnjih 15 sekundi shadow. I zadnjih 30 sekundi. Dizanje. Čvrsti trbuh, čvrste noge. Sve čvrsto. Zadnje 2 minute ćemo se prebaciti na finish. Finish će trajati 15 sekundi. Ja ću govoriti koje su promjene. Znači 15 sekundi
Prvo tehničke vježbe, 15 sekundi vježbe stanja. Najosnovniji čučanj, trbušnjak, sklek i skok. Znači imamo 4 promjene, ja ću govoriti koje su, samo da dođe malo do zraka. Evo još neki 10 sekundi, prvo ćemo krenuti sa direktima, pa ćemo poslije toga imati sklekić, te ne bude dosadno. Tipovi, ajmo pripremiti. Prvo direkti, 15 sekundi, hop, 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 ruke rade, noge rade. Dugačke ruke, vraćamo na glave. Još skratko. Idemo u sklek. 15 sekundi. Ulazimo na tip. Jedna ka druga, jedna. Ruke su na glavi. Noga dolazi u dio tišna. Ide trbušnjak. Sljedeći lagano na kik. I to desni. Znači noga samo radi. Hop, hop. Samo dižiš ovdje, još se voda. Dižiš da možemo raditi swing. Možemo lakše držati balans. Krećemo u čučanje. Lijevi kik, isti kao desni, swing radi. Ovdje još se od poda, desna ruka na glavi. I zadnje je svima najdraže skokke. Ruke rade, noge rade, spava na sredini. Ok, glavni dio treninga je gotov. Nadam se da vam je bilo zabavno po meni i da ćete brzo doći u formu i da ćemo se ubrzo družiti u dvorani, a ne ovak. Kapunka!